परमेश्वर याकूब या त आशिष ब्या दिगु उपी मज त बोलना वल याकूब छेहे चोने मधुमख एना एसाब या त तासा सिकारिया वने मधुमख रिबेका याकूब या त तस्क हे माया याइगु ख एना इसाक एसाब या त माया याइगु या त छनो एसाब सिकारियाना छेहे लिहा वल अले वया त तस्क हे ने मास्ति वल एसाब याकूब या त ताल छ देका गुछु नेगु नसा जित नबिउ याकूब लिसा बिल नाप्लाके जित छिगु त धिकम क्याय अधिकार बिया दिस अले एसाब थगु त धिम क्याय अधिकार याकूब या त बिल अले याकूब वया त छु नेगु नसा बिल इसाक थगु आशिष एसाब या त बिगु इच्छा याना चंगु ख एने व अथिया न्य रिबेका व याकूब मिलेजिया याकूब या त एसाब थे हे चोंक देका इमिसा इसाक या त धोला त इसाक बुराजी ढुंकु मख अले मिखा मखनी ढुंकु मख याकूब एसाब यागु ल फित अले चोलेची यागु छेंगुली गप्ते व लाते फुंगु ख याकूब इसाक या थ्या वल अले ताल जी एसाब ख जी छिके आशिष फने त वयाम ख इसाक चोलेची या स या त थिया सोल अले व फिना त गुल नटुना सोल व एसाब ए ख तका व बिचाया त एसाब याकूब या त घृणा याइगु ख छ्या दासा याकूब वयागु त धिम अधिकार व वयागु आशिष लाका कागु ख अथिजिया व थ अबु सी ढुंगा याकूब या त स्यागु गोसा गोल एना एसाब याकूब या त स्यागु गोसा गोगु दु तयागु ख रिबेका सिकल अथिजिया इसाक व रिबेका याकूब या त इपि चोना चोंगु थास तापक्क इमि थथिति पिन्थ्या छोया बिल याकूब यक्कु द तक रिबेका या छेज पिन्ना पतु चोन उगु इले वह ब्याह या त अले वया छिन्निम क्यापी व छम म्याद त परमेश्वर वया त तस्क त मियाना दिगु ख निड टक्क थगु छे कनान सोया तापक हे चोनी ढुंगा याकूब थ छेज पि थ च्यत व थगु फुक पशु त जना हाक्न कन्याने टु लिहा वल याकूब तस्क ज्ञाना चंगु ख छ्या दासा एसाब वया त स्यागु इच्छा याना चंगु दु ढका व बिचा यागु दु अथिजिया याकूब यक्कु पशु त उपहार कठ एसाब या थ्या छोया बिउगु ख उपि पशु त जना वपि च्य तेस एसाब या त ताल छिकपिनी च्य याकूब छिगु नीति थुपि पशु त बिया छोया हगुदु वेक याक्न हे झाया दि तेंगुदु एन नापा हे एसाब याकूब या त क्षमा बि ढुंकुगु ख अले इपि निम थ थवे नाप्ल्या दुगुली इपि तस्कन लेता परमेश्वर अब्राहम या त बाचा बिया दिगु ख त आ इसाक पाखे याकूब याके सरेजुल थो बाइबलीय घटना उत्पत्ति 25 अध्याय यागु 27 पद निसे 33 अध्याय यागु 20 पद पाखे कागु ख।